الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أد بركات رمضان ما هو ني بركات تري دوسرغا ألقون من واحدكم مدني الله سبحانه وتعالى إله غلطكم جترين إله رسوا وديين ألونا خاصة كربا فوا مهمان داري أبهجت لبعض الزكري أخونا ألقون من فراتك مهمان داري جواهك دكمن دايرغا ए मेहमानदारी के फुरिहमकम बिनावनी ए मेहमानदारी अदा कुद्दे फरातुगे मतिवरिकमा ए मेहमानदारी अदा कुद्दे फरातुगे गातुगा ए नियमित देवे नियमित लिबे फरातुगे मैकमा मतिवरिकमगमच मी तसव्वुर अलगोन मेंग कोल्लाफकमगवा नमा अलगोन मेंगे बुद्धि दिए हिसाबकुं अलगोन विस्नेने मी किहा मतिवरी न्यूमतेगे वाहक अवोनो मिलक रस्कलेगे मिवनी रस्केफानेगे मेहमानदारिय मिवनी मीहको दिए वाहक बुनेफियाम ए रस्कलेगे हैबता ए रस्कलेगे तणवस्कमा फुरिहमकमा ए रस्कलेगे गातुगा ए मीहेगे मतिवरिकं मी देदी गुडिगें ए मीहेगे मेहमानदारी मी तरतीब कुरे दुनियेगे रस्कलेगे गातं एनेगे मेहमानकु दियस ए रस्केफानुंगे वेरिकमा हैबता कदरा तनवस्कमा एकशीगे नुवावरुगे मेहमानदारिय दिनुमकी एना एकशीगे वाकबे अदि एमीहकी एनागे गातुगा वर मैं मतिवरी शरफरी मीहकम गवानम एनागे शरफा एकशीगे वावरुगे अदि रस्केफानु कदरा एकशीगे वावरुगे मतिवरी मेहमानदारी एने लिबिगे ए मेहमानदारी फुरिहवा ईद कुरान को अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी मेहमानदारी गवाह बयान करवा कुरान अलगोन में इतंग आयतेग अलगोन में ए सुवरोगे ए मेहमानदारिया शौगोरी कुरबु मट्टका दुनियेगे फिलादनिवी मुदला जाहा मनसिवा मकामा दुनियेगे लज्जता मिहुरिया कमका इंसाना मशगूल नुवे दाइमी लज्जता आरामुगे गोचक अल्लाह सुब्हानहु व तआला वनी कुरानुगा इंसाना शौगोरी कुरवा इंसाना एकं कन्नेगुणस इंसाना एकं तसव्वुर नुकुरेवनस ईद कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही कुराफनी इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू हम कशोरन तिमम्मे के वेरस कलांगे अल्लाह वेबुन ईमान दें एगोतुगा साबित तिमी दीनी वाजिब ता अदा कुर्मुगा देमि तिमी अल्लाह अमुल फुलतक केवंतरियोमुगा साबितुवे दिमावा हुरिहा गुंजों तकका कुरिमतिली मियु दतिकमुगा हालतुगा फकीरुकमुगा हालतुगा मुसीबातुगा हालतुगा उफला तरवस्कमुगा हालतुगा हुरिहा हालतेग्गा वेस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गुरुस्सुं होदुं एई एमिहुंगे मोटोकमुगा हदाගෙන් උළුණු ඊමානුगा අහුලුවරින් තක්වාగా අහුලුවරි එමිහුන් දුනියේගා මේ හයා වේද් කුරුම ෆෝගා ए बैमिहुंगे वेरस्कलांगे खास कुरब्बा फावा मेहमानदारियन ए इलाह गुरुस्सवा फुस्समुगे गोच ए बैमिहुं गेंदेवेनगे कुरान का बयान कुराफ इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू हम कशोरन तिमम्मेंगे वेरस्कलांगे अल्लाहु एबुने दें एगोतुगा साबितु तिमि कीनेतो गेंदेवेन تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا එමිහුම් දුනියේ වකිවගෙන් දා වගතු එමිහුන්ගේ අහුලුන්නා එයාලුන්නා මුදලා දුනියේගේ සීනෙත්තරිකම මීහා වකිවගෙන් දා වගතකි එනාම හිද්දතිව වගතු එනාගේ අඹින් එනාගේ දරින් එනාගේ මුදා එනාගේ වශාගෙන් පුරි තණු වකිවගෙන් දා වගතකි දෙන් ඒ ෆහුගා එනේ වාණි කොන් ගොතෙක්කන් කබ්බලෝග වාණි කොන් කමෙක්කන් කබ්බලෝග අඳිවිරකම කබ්බලෝග එකනිවිරකම මහෂරුගේ මෑදාන එතාගේ එනාගේ حالتا එෆහුගා දෙන් වාණි කොන් කමෙක්කන් කීනෙක්කන් වාම් මෙවලනි
نيجي حالة كيت قرآن کا بیان کرا فوری خبر تا انك لولم فين حالة ملك الموت انك فينج ملائكة انك فران بلا وداغت فينج هريا كم يقين انك فين فشاف انك لولو فينون فردا كشفك فامولين عالمك دتركم انك كمبڑو اوغت හිද්දතිව අවගොත් හිතාමෑග වගොත් අලාලාන යාරක එම්මෙ බොඩ එහිතෙරකම් බේනුන් ජේ වගුතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ අලායම් මි බෂාරතු ෆාරකම خبر දෙබ්බන් අල්ලා තඛාෆු වලා තහ්සනු තිබෑමෙහුම් බිරුණු ගන්නස් තිබෑමෙහුම් බිරුණු ගන්නස් වලා තහ්සනු හිතාමන කුරස් दुनिये मिहुन्ना वकिवेगेन नियमत्तका वकिवेगेन दुनिये जान जेहेति बिरुगन्नन जे कमन्नेत हिताम कुरन जे कमन्नेत अल्ला तखाफु वला तहजनु वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून हिताम नुकुराशे बिरुनुगन्नाशे दिरनुवाशे तिबा मिहुन्ना दिव्वानकम वौद कुरैफावा उफर स्वर्गे गुफारकम खबर हुट दुनिया निकमगन दावगुत वगुती तनवस्कमा वगुती जाहा मनसिबा मकामा मिहुरिहा कमकी वगुती कंकन दुनिया किते में मच्छक मीहागे तनवस्कवा उफला हिंगम जोन देश दुनिया हुरिहा कमकी वगुती कम फिला दानक ए हुरिहा कमका वकिवा हिंदुगा अल्लाह एने उफारकम खबर देवनी स्वर्गे गुफारकम खबर हो स्वर्गे गुफारकम खबर उठ ए दाइमी नियम ए दाइमी रुस्वा बड़ी गतुम ए दुहा को सितरुगा देम बलियो में कंबडो में हास के में नियमत को महरूम बेदाने थी ए नियम दब्वा फरात को रुहुन्नुली बेदाने थी इब्बिस काला कंबडो में हास के में निक अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मतिवरी स्वर्ग व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून ए स्वर्ग दिव्वेन कमत्तिबा में हुन वाउद कुरवे स्वर्गे गुफारकम खबर उठ කොබාතෝ එකුවරෙන් නවකිවි රහමත්තරෙන් නවකිවි මම බෆාන් නවකිවි දුනියේ ගොළුන් එම්මෙහා රට්ටේ රහමත්තරින් නවකිවෙගෙන් දියයි එෆෝ ගංගෝනි නහ්නු අවලියාඋකුම් ෆිල් හයාතිද් දුන්යා වෆිල් ආඛිරා ආර්මන්නේ මලායිකතු විදාවන් තිබම්න්නේ තිබම් බේකලුන්නේ දුනියේ ගාව සුඛරවේ හයාතුගස් තිබෑමෙ හුඟ එකුවරෙන් නීම තිබෑමගේ මිතුරුන් නීම මිස්කිතෝගා ඒ මලායිකතුන්නා හේද කුරි दर्शतका फिलावळतका नसेहतोगा एबेकलुं अळुमन्ना घेदपुरी एफोगा मरो मफोगा वेस एकडी मायकिन्ने नुं एना अल्लाह तो गेंदेवेनिक इज्जता करामतु गेन गेंदेवे रस्कलेगे मेहमानदारें अंड मीहा एयरपोर्ट फैबा एकणी पोशीवागे नुं एनगे दरबार अन्ननिक एना फेबुमुगे मा कुरीगा एनगे रस्मिया तैयार कुरे एने खास वेदुं एरवे एने खास इहतिफाल होवे एने गवशागिन एही तेरवाण मीहुं तिबे बेनम वेजे कोम्मे कमक एब्बस कमें एने मेहमानदारिगा उनिवेगे नुवाने एवर तैयार कुरे रद्दूलाला वशागिन मरहबा क्याने मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरत कलांगे उरिवडिगंबा आळकु दतुरु कुरबा एरुगा मलकूति आलम के मलाइकतुं एनगे इस्तिक़बालुगा फैब वडा गन्नो अल्ला तखाफु दिरनुवाश हितामनु कुराश बिरुनु गन्नाश स्वर्गे गुफारकम खबर उठ्टे तिमम्मेन्नकी दुनिये गावे सुखरवी हयातु गावेस तेबामि हुंगे एकुवरिन्निम वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन ये स्वर्ग तौगा तेबामि हुंगे नफ्सु एकमकं एदुम वेरिवाणे बेनुम वाणे हुरिहा नियमते लिविफाल मा तश्तहीहि अल-अनफुस वतलद्दु अल-अ'युन नफ्सु एकंकम बेनुवाणे एम्मेहा नियमतके अदि लोतक फिनिकं गेन्न एम्मेहा मंजरतक नियमतके स्वर्गे लिविफाल लज्जतके इंसानगे नफ्सा गुळेच अदि एनगे बेरफुषु फेन्नगोंड मंजरावस गुळेच इदल्लिबे लज्जत एनगे वशागें फेन्न उपावरि मंजर हिफसे मंजर हितुगावा हिंगमजो وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون إتانغا تبامي هونغي نفسك إذا هريها نيومتك أدي لوتك فينيكن جنة هريها كما إتانغا الله نبا فوي أدي إتانغا تبامي هون دائما دمتبه وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أدي تبامهم نيومتك أدي دنواها نيومتك إتانغام ألقون من دنوا هوريها نيومتك ألقون من هيتك هينغمجه هوريها نيومتك ألقون من لوتك أفاورك جنستير إمها نيومتك سورجك الله لباب إفوق دين مي أنغواني أصله حقيقتك مي مهمان داري أصلكي كوبك warak kurukur nuktae warak kurukura kalime gehenna mesmi nuktaa ki algoma visaran che nuktaa wahi kurwani nuzulan min ghafurir rahim ei gine gine faahussawa ogawanta kallegi mehman dari nuzulan min ghafurir rahim gine gine maaf kurwa gine gine faahussawa ogawanta kallegi mehman dari إفاف حسين نوانا ما أقول منك مهمان داري حق نويس إكلانجي الرحمن كم قانوي نما الرحيم كم قانوي نما أقول من مهمان داري حق نويس أقول من فاف تعفوك ربا الغفور الرحيم الودود وريها رحمتك سيفولتك اللي بودكم وأرتكم متش نوهنو أوغا وانت نوهنو كلون وانت نوهنو ديلتي وانت ಅಳತಕುನ್ನ ಮಾಫ್ ಕುರವ್ವ ಅಳತಕುನ್ನ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬ್ ದೇವಮ ಲೋಬೆ ಕುರವ್ವ ಮತಿವರಿ ಇಲಾಹೆಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ಕಮಗ ನುಯಿನ ಅಳಗೊಮ್ಮ ಎವ್ವೆಸ್ ಇನ್ಸಾನಕ ಹಗ್ಗೆ ನುಯಿಸ್ ಗಿನೆಗಿನೆ ಪಾಫುಸವ ಉಗಾವಂತ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ಎ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ಅಳಗೊಮ್ಮ ಮಿ ತಸವ್ವರ ಕುರನೆ ಮೆಹಮಾನ್ದಾರಿ ವಾಹಕ ಅಳಗೊನ್ನ ಮಿದಕ್ಕ ಈ ಅಳಗೊನ್ನ ಮೆಂ ವಾಹಕ ದೆಕ್ಕಿಯಸ್ ತಸವ್ವರ ಕುರಿಯಸ್ ಏಗ ಅಷ್ಟು ಹಗೀಗತ ಹಮೆ ವಾಸಿಲ್ ವೆವೇನೆ එචෙන්නු ලොබ දිස්සෙතරය හො ස්වර්ගයේ එක එක නියමෙත්තක අබේගතුන් අලගොන් මෙන් ෆායති දොස්තෝග වාහදකුන් ගොස්සාර මේ දලගොන් මෙන් ස්වර්ගයේ තසවුරුගේ තෙරෙන් දෙති නුක්තයක බලාලා ෆර්ත අගොඩම් බලාලානේ මි මතවරගම් වා මෙහමාන්දාරීගේ ರೀತಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಿಂ ಎ ಸ್ವರ್ಗಯಗೆ ಅಲಿಕಮ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಇನ್ಸಾನುಗೆ ತೆರೆಗಾವೆಸ್ ಫುರಿಹಮ ಅಯ್ಯಕ್ಕಮುಗ ರೀತಿ ಆರಾಮ್ ದೆನಿವಿ ಅಯ್ಯಂ ಎತನುಗ ಹೊರಿಕಮ ಬೆಲೆವೆನಿ ಎ ಅಲಿವಾ ಫರಾತೆ ಅಲಿಕೊದ್ದೆ ಎಚ್ಚೆ ನುಫೆನಿ ತಂ ಅಲಿಫಾವತಿ ಲೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಫೆನ್ನಾನ එකම තනුන් ඒ අලි අන්නනි කොන් දිමාලකුන්නේ කමෙන් නේගේනේ ඒ අලි ෆෙනුමකි ලොල උඳගුවා මීහා කොම්මස්කාර උඳගුලෙක් තහම්මල් කුරන් ජේකමෙන් ඒ අලි ඒනාය ෆෙනුමකි අලි දිල්ලි ෆොන්න ලයිට් නෝනේ ඉරුයස් හඳුයස් මින් එබෙසිච්ච මින් සීදා කො ෆෙනුමකි ඒනේ කොම්මස්කාර උඳගුතගේ වාකම් හුණු වෙදාන උනේ එහෙම කා උඳගල වෙදාන එකමකු ස්වර්ගයේ කි එබ්ස් කහලා උඳගුලේ තහම්මල් කුරන් ජේතේනු එහෙම ස්වර්ගයේක ඉරින් හඳෙබ්ස් නොහොන්නානේ ස්වර්ගයේක රේගඬා දුවාල ඔන්නානේ එන්නමස් ස්වර්ගයේක මිදෙන්න විහින් ස්වර්ගයේක අලිකම් වාණි අලි කොද්දේ නූරෙක් වකි ખાસ එච්චෙ නුෆෙනි අලිෆාවා තනේ ගොතු මේ අයියා බෙහෙ ගොතුන් බයෙන් හදිස් ගේ රිවායත් ස්වාරදොන් ඇසවේ අදි බයෙන් අස්සාබේ කලුන් ෆරාප්පුලුන් වාරද ෆොරි මෞකූෆ් රිවායත් බස්වේ ඒ රිවායත් වකි වකින් අලගොන් බලාලා ෆියා මේ රිවායත් කි සහ දරජාගේ රිවායත් එක එන්නු ගහන්න මෙස් මිහුරියා ખબરතක එක්කොල්ලම මේ අලිකමුගේ සිෆාගා අස්ලෙක් වාකම ඉල්මෝරි විදාලුව ඉබ්නුල් කයිම් රහිමහුල්ලාහ මේකම් බයාන් කරා විදාලව ෆෝනි ඒ ખબરත වකි වකින් සහ නෝන සෙහුරියා එක්කොල්ලම මේ කමකි ඒක අස්ලෙ වාකන් දේහ කොද්දේ කමෙක් ඒගොතුන් අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්න් අබ්බාස් සවාල් කරන හිඳුගා එකලේක ෆානෝ ස්වර්ගයේක අලිකම අබේගොතුන් සවාල් කරවුම් විදාලුවේ අමා රායිත as-sa'ata allati takunu qabla tulu'i ash-shams ඉරු එරුම්ගේ කුරින් දුනියේ වෙරියෆා ඔන්න අලිකන් තිබා නොදෙකෙන් හෙයි ඉරෙන්නුවෙන් අර ෆතිස්සුම ෆෝග ඉරු එරුමා කාර්වේක ඔන්න වගුතු දුනියේ ඉරු අරන් දොන්කොල්ලා වගුතු මෙන්න අලිකන් එයි දුනියේක රේගඬා දුවාලුගේ තෙරෙන් එම්මෙ හිෆ්ෆසේ එම්මෙ ආරාම වගුතු ඉරු ඔස්සේ වගුතු වරවස් ඉරු අරා වගුතු කීමා හමහිමෙන් මා ෆුරිහම අයියේ දුනියේ වෙරි කරවා වගුතු ඒ ඉරු ඔස්සේ වගුතු කා මීහුන් කොලකොල හරකා තෙරුමා
eki adutaka echi onnana hennames iru aran karpura wagutaki hamahime wagute adi e ayyaki insana wara hingamajum geniste achi irenwen arane iru arafiya iru alikan sida ko fenna dehema mi riwayatun dehe ko deni swargega ayyaki e aliwa waki tanes sida kandedigam waki ecche neti aammuko iru orumga kuriga mihunna fada gotaka onna ayyeka miga astuga hame ekeni me eggote nuunge kurawani ehennames bayan kodden beenawani swargeki midenne wihen ali ekko vefa onna tanekkama e ayyaki mihaya hunuwa fada ayye nunkama adi ayyaki mihaya finiwa zaatuge undagulek tahammal kurunje ayye nunka muli swarge wani egotun dilli faaka mi hagigatuga swargega alikama behegotun warude fa bay khabartek ibn taymiyyah rahimahullah fani wal jannatu laysa fiha shamsun wala qamar swargega irek handen nuhunnane wala layl wala nahar em reganda duwalek alikama andirikamakun nonnane en reganda duwal henduna havir swargega faahagawa anuge gonna ei irwaragen irosgonne nu handwaragen handosgonne nu iren handes swarge nuhunnar walakin tu'rafu al-bukratu wal 'ashiyatu bi nurin yadhharu min qibal al-'arsh vidalwani ehenekkamako henduna havir ebekalun tafat qurani arshiya faratun anna allah subhanahu wa taala ga arshi kol faratun anna alikamegge teren ehma swargega henduna havir onnane wagututan emi honna swargega ahluwerende again ehennavesei irwarage ennun irossige ennun e alikamuge tereng mihun gege dorlappa dorhuluwa fardata vatta fardata kasfuko mihuriya kame hingane ehme e usulun emi honna swargega e waguta again ehennames swargega reganda duwalek irek handek nuhunnane swarge ekko wani ali kurif الإمام القرطبي رحمه الله يدالوني قال العلماء ليس في الجنة ليل ولا ونهار سورجيغا ريغندا يدوال نوي وإنما هما في نور دائما أبدا هنا كوك سورج واني دائمي كون أبدوس علي وجالا إذن يفدين مولي سورج واني علي وجالا وفا سورجيغا ميهون هندونا هويرو وكيوان දෙවෙනි සුවාලකේ ස්වර්ගයේ ගහලවරින් නිදානෙයි ස්වර්ගයේ ගහලවරින් නිදානෙයි algon men duniye ghaise tum bala fiam nidumaki niyomat ei kiwegen ei nidumaki warbalikam filuait ekon nidumaki anengem bala fiam warabboda algomna gelle wesit ei niyumettawge beenun hifanje wagutu gelle kaamiha kewmaka wagutenno aggadiru nidima warabbodu lazzata aram hasil kuranje waguten ene gellige midan swargega miha hasume kambodome miha swargega nuwe ebbes kala datikame em swargega warbayen wan ehm nidanje halate swargega nanna swargega gon abodus niumata lazzatuga mashhur we golu onna nem niumata lazzat furifa wa tane medukonu mennuwa tanegga niumate lazzate nulibe gotan nidumaki ekashigam wa kamen swargega nidumen onna ස්වර්ගයක අබද සොන්නානි ලස්සතා ආරාමුගා මජා කුර්මා හමජෝමා හිසමාසා කුර්මා වාහ දෙක්කුමා කෙම්බොයිමා එකි බාවෙබ් බාවතුක මේවායින් ෆණින් මස්තු මෙන්නවා රාලුගේ කෝරත මාමුගේ කෝරත කිරුගේ කෝරත උෆලිෆාවා දාන්තෝගා සෝෆාතෝගා වශාගෙන් බුර්ජේ තර්ෂතකයක අබදස් එ මජා කුරුණු එබස්කම ස්වර්ගයක නෝන්න මේද බයෙන් මිහුන් दुनियेगा मजाकुरम को श्रेगन निदिनगाला फसे निदुम बसमणी मजलु महरूम वाकम के हम में दुनिया के दिवे नुनिदा वसे मजाकुर मट्ट फाफरी कमुतरे algon में निदनी algon में हेलनी algon में निदनी algon में alकम कुर मट्ट का गयागा वागिजस क़यामत दो अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबारोगा इलाह को मतरे नियमतोगा निदान वागुतें algon में नका नुजेने algon में නිදාක නුජේන අබදොස් ස්වර්ගයේ ගහලවරින් ජෙහෙනි ඔන්නානි නියුමෙ අබදා අබද එනියමතුක දායිමේ කොත්තිබෙන්ජේ මානකේ නිදුමුක සෝබුන් නුනිදුමුක සෝබුන් වා ගෙල්ලුමෙ නෝන බොලුගා රෙහුමෙ ෆිකුර් නුතනවස්සොමෙ බිකාල එවස් කමෙ නෝන්නානේ අබදා අබදු නියමතුක හින්දුනා හවීරු එබෑමෙන් තිබෙන කීත කුර්ආන් ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වහී කුරාෆනි ولهم فيها رزقهم فيها بكرة ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا adi hinduna haviru evrang rizqo evranataka etanga ve abadus
endunus havirus abadus kevma buima lazzata aram hasil kurumuga hinga majumuga ebiska notonas ka bennati abada abad daima ebamun heda quran tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya eiti man raskalange alun kure taqwari mihun natti man raskalange warta ko devwa fa swarugete etanuga alunge terein taqwari mihun hinduna haviru e niyomatuga eba mihun demiti bene hinduna haviru emihun egene kit nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qur'an emme furtamanan swarga wade jamaatu ge terega emihun naki en hitegga ahulwari bayfada bayke hituga ek konekaka nafarate nonnane taqwawarikama dinverikama huriha kamege semihun naki en hitefada bayke ei swarga nodevene ebbes mihe banekaka deterege ebbes kala masale onna halati ei swargonum kurigal qantara ekya tanega mistagu ifettene effoga mistagu haggutak kanda deven swarge wanderuga emmenna onnani hingama jeep ebbes mihe kanaka meduga nutanwaskame hingama nojome nonnana emmenge hitaki en hitekkamuga wegen waane yusabbihuna allaha bukratan wa ashiya emihum hinduna haviru allah subhanahu wa ta'ala ya tasbih kiya tibenet ema kurin denne fadein ire neti handen neti emihonna hendunugo wagutai haviru wagutu faahaga waane alamate waanaka mitunuge benk demme swalake swargega manzar taw tereng swargega ammukok swargega kuleki kobat komme tanegga sunnana waki time ema swarge kulagotun swargega time ki kobat kon kulet algomendenge swarge ki warak gasbotane eta gawani eta baavar baawate gasgaha geyya gasgaha gessai e gasgahuga ala maamela melin zineteri kuraifa watane tanek etantage dashun fenkorta hinga hunna insanage lo insanuge lotaka ufawarikan geneste riti manzartake watane swarge bane kis al jannatu mane kis bagicha ema swarge ga gastab bowane ehem bima kit Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala e swarge ge darajta sifa kurwa bayan kura fe mudhammatan suratul rahman ge fastarunat fahe de swarge kuringe de swarge ga bayan kura fe de swarge ge sifa bayan kurwani gaska ge fatta bove kalu fehikula libigem watanek e algomne duniya ge gahakar rangala kaana libi gahakar rangala fen libi e gahab beenwa hedumuge huriha ecche fahiwan fashafiyam e gahuge fatuge kula fehikon gadawegen gos kalukule agata warugo defunna egmane ki gahal libenje kaana ya fena huriha ecche barabar libe gaheke gahuge fehikula me alikon huruma wargos kaluma gata gossi egmane ki war rangalan hede gaheke nema swargege kortaka swargen libe kaana ge terenge gasgaha ge rangalan hedi gastoga fattaka ecche fehikula gadawegos e kula kaluma gata moli swarge wani fehikula ehema swargege maaganu gotegga swargen fennana kuleki fehi kula ei etanugawa gasgaha ge ge fattawge fehi kulaga sommuli swarge wani fehi kurefa den e gastoga alafa wani maamela meli ei e swargege maaganu wahaki swargege was swargege wahaki war gada wahe war digu rasta eka duwa wahe evas emme kaarin duwa waran emme duravves evas libe hisabge emme duravves evas duwa algon mennan eki riwayat toga e swargege was 40 ahar duwa kama bay riwayat toga haddi ahar duga rastaya bay riwayat toga satek ahar duga rastaya bay riwayat toga fassatek ahar duga rastaya e swargege was duwa kamuga waridu ngasa nuriha riwayat ki sam waridu ngasa riwayat em swargege wahaki war dur hisab tak duwa wahe e swargege was eki riwayat toga tafatu muraduga ilmbarin bayan kurafani ek mane ki eki insanunge haysiyatun evas tafatu ei bay mihunna ki war taqwawari war deembari war bodok islam deenettaka qurban wadan tibbe bekalu em bekalu nan e swargege was et sate ka harga rasta en dom fasha anebbe kan haddi aruga rasta anebbe ka sate ga aruga rasta em durme me binawani emiha taqwawari kan Allah subhanahu wa ta'ala miha gaakam bodi waraka swargege was ene durun duwa em eki mihunna
ek hisab tak me swarge ge was duwane algom nenge ashabe kalun terim bay bekalun nak uhud hangura maga bar wadage bay bekalun e bekalun shahid wadaga tum kuriga uhud baadanu swarge ge wastu bekalun me segi terege ema duru rastai e was duwane e swarge ge mirwegen wa wahe baaka kit qur'anu ga allah subhanahu wa ta'ala e swarge ge wahuge wahaka swarge ge aram ge wahaka bayan qur'af abu darda vidalo fave sharabun abyad mithl fidda ay ختام يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون اسورگه بابه هن مستوم نوا adi sikka jassawa bandu kuraifawa ra bondevenet ekbane kiyen ebbes kala itur maaddai wadefe nuhunnane khalis ra ege sil ena amille kandanan itur taakum bandu ko furechenu sorge allah taala bandu kura furechi eka iturech wanum ko furose den nonna khitamuhu misk ebuin nimwa kabani misk ki kasturi ge wahunne ege nimumwa emme pahun nime wagutuga edua was emme nime buimaki adi itur lazzate gerste buimek wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun e niumen hasil kurmattaka wada kuramehum wada kuras e niumen hasil kurmattaka wada kuramehum wada kuras em suwarugege miru wastuwane etan ha etas satek ahardu garasta ei kurin denne ipaden kavvalugas insana marum fo kavvaluga wesse suwarugege miru hay aram insana libilibi hunnane algumannege evves paratige mehmandari furihame nuwane etenegge was furihame nuwe miha war gineduhu tanegga hunnan faaba tanegge sita hunna wahegge sobun ena eten dokolla wahingada na wahaki ma kurin etenege miruwas dumaki insana etanga hamaje sob etanga was etanga manzar etanga raha ragaloima khidmedde faratan hingeoima etene giteme dogo sena diriulida en wahaki insana ege sob etena nafratu saiche wahaki ege sobun insana etena gayaweswa jemima swargege miru wahaki hadis toga bayamen asa gotuga am usulukum balafi ame kum wahetto algon men na suwalu korvejjiya kurin denne feden swargege gasgaha gehige maamela melige maluge was ei hagigatu wahak ege terega bay gas paa kure fa ege terega me hina fe gahuge me maluge miruwas e wahuge wahaka bay riwayat toga waridugen asa evima etenuga gasgahage etenuga maamelameli e maamelameli wahun eswarge wani evvasefa adi etas sate gaharduga rastayen eswargege wasduwan eswargege wahaki miru hekkam ga halutuga eswargege wahum bayako mahrum kurve kan nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kura mi waram muhim nukta algum samalu anji eha miru wahakun mahrum kurveni kombe tegi terega نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي في أمتي 12 منافقا لا يدخلون الجنة تمن كلك فان أمتك أبي بار منافق إكذا فان حياة بلغة ديري ولون ميهم كترين بار منافق أبي لا يدخلون الجنة من سورك نورنانه ولا يجدون ريحها أدي ميهم سورك وسس ندكين حتى يلج الجمل في سم الخياط جمل التينوه فقام ودف مدان من صحيح مسلم رواية ಶಕನ್ನೆ ಹುರಿಹ ಜಮಾನಗ್ಗಸ್ ಮುನಾಫಿಗುನ್ನಕಿ ಸೋರ್ಗ ವನ್ನಾನ ಬಯನು ಅಕೀದಾಗ ಮುನಾಫಿಗುನ್ನಕಿ ಸೋರ್ಗ ವನ್ನಾನ ಬಯನು ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಮಿತಾಗೆ ಬಾರ ಮಿಹೆ ಗವಾಕ ಖಾಸ್ ಕುರ ಅಫನ್ ಏಕಲೇಗ ಫಾನು ಜಮಾನುಗ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ ದೇತೆರೆಗೆ ಮು ಅದಾವತ್ತರಿಕಂ ಗದೌಮುಗ ಸೋ ಅನೇಕಕಿ ರಯೀತುಂಗೆ ಕಂತತ್ತ ಬಲಂ ಹವಾಲು ಕುರೈಫಾವ ವೆರಿಂ emihunge rayitunge haggutan ada anuko rayitunan hegotuga nasehetteri nuwe ikhlasseri nuwe hurejjikamuga waanama emihe ko suwaruge gawasnu dekene kama kit nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis qura bukhari riwayatega ma'qal ibn yasar vidalu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin istara'ahu Allah ra'iyatan falam yahutha bi nasihatin evs veriyakan Allah subhanahu wa ta'ala rayitun hawalu kuravi emerinna everin rayitun nan haggutan ada koddi emihunna hegotuga nasehetteri ikhlasseri wajjikam gwanama illa lam yajid raihatal janna emiheku swarge wahum mahrum nukurwa dunu kurwan imane kefada miheku swarge waswes nudekenet hame ayeko e wahum mahrum kure mihunge terega ade sharoi evves saubaka nula wariyan ede angenu
ආයිලා රූලාලා මිහුන් ශරයි එබ්බස් සවබ කනුලා كيت نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما به بأس فحرام عليها رائحة الجنة إبس إنسان إبس أنغنكم شاروي إبس سوبا كانولا إيناك فريميها قاتم وريان إديجكم غوانما الله سبحانه وتعالى إميها كب سورغيك وس حرام كربان شاروي سوبا كانولا وريان إديج أنغنك سورغيك وس حرام كربان نبي صلى الله عليه وسلم حديث كره مهم اسورغه بس حرام كره فراتو تريغا مسلمون کے تريغا ديري ولے غير مسلمون حملادي اميهم غتر قرامي حديث كره من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه معاهدكم مرافمها سورغه بس ندكين حديث كره هم ايگ تريغا نبي صلى الله عليه وسلم بيان كره فوي نيوانوے ولے أنهنون جواهك نساء كاسيات عاريات مميلات مهنكي هدون لاجن إنمس نيوانو أريا مغولي أنهنون مميلات مائلات ميهم فريهنون ماتش لمبيجن في أدي فريهنون ميهون لمبو مسه كورة ميهون جه بولوج استريكون هناني جمالوج أفليفاوا غونغور تكين هن لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها ميهون سواروج نورنانه أدي ميهون سواروج واسس ندكينه مي حقيقة إكذا فان فرابون بارد فاوا ورب بڑ وعیدن اگمانے کے کم گن وباکم می کم 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 بس دیہ گدن ما اگون من می سورگے میر وها سورگے کے میر بوینتکا اللہ سبحانہ و تعالی حضرتگا دبوا مت نیمتگا شاوگا دنیا گا اگون من گے ہتکن شیطانا سوگوری کرا زینت تر کرا امہ کنکن اگون من دو کلم وی دو کلاف کم گان وے بدلگا ایبر ما ہے دائمی نیومن اللہ سبحانہ و تعالی امبر کو دبانے هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته